Pero o fasili le fasili na o le ia tato requirements for conditions ia na amantu e fatumu mai pe pa la to malanga mai. Au le la pe foringa mai o le ai o na singelo le validity fo ile o le fatumu mo forms ia o le malanga mai. Pa mo mole la. Fesili mo na ina tupu nei le wa sa no ia. Va uma ia na documents ia sa mai. Le uma sa failanga blood test le o ia ise indication nga mo ise injection on particular to specifically to the coronavirus sa fai fo ira nga swab test le faile nasal swab ele fo ise negative fo o le malanga toro mai fa pe parentina ia na sa wai le wa sa mai LA New Zealand ya mano loile lo sufa do surono turale sa ye yo mai Samoa o le vai la le vai o le timi malanga le mai LA New Zealand po tono malanga le LA ya po timi le o mang fai nga test dia ya nga i vai le uto e mau ya o le poleng tele la a fai o le ave ho i ni test e fa mo mai New Zealand po le ale chino le genomic profile le virus ni il va trovare a fai ese me fa pe mo i test no me le po le strain le new variant le fa ngo fiena pes fa ngo fiena pes fu le nga negative ale on his way to Samoa. Ya la tu puoi mene. O le fai tai o le fai ngol più le a to va ai na umia volte lo tunu la langi lo te ri fa ngare to lu aso pole. Ya ta to le tu mo ya le o le fa tino tu ono winga na ya le o ele variant fo. Ya le vai ai le ma fai fo ese singa le fai ni test ni even 48 hours before boarding. O tau whainga lana ne vai o le vai ngā hoi lane o le whaatali nei pa le a le me tāhua le whai teme ia e head ka ko prevention e o to e strengthen uma wha marsia uma e o e whaatali malo e no whai nei tamai e i la tō o whai mana ngā se sea mea ai ma mea whapea e taua no to i matala uma e whai ngā rato protection ia ma le whainga ia tūma mau ma ua ne ese contact o mea lea o whaasarai fu i si whaatari maro o le whaatu e aua contact ia e mau aku le si o whaipele suipi waisi ia mau atu le sita mai te o whaila ko siva TikTok ai whaasara lau runga mi a le tau na contact o mea ia ona ua o tele tātou malanga pe ua o ai ma fo le tātou atunu ka pe ai longa e tupu lea lau o tupu nei e tawhani tātou no fauta ia o po lenga ne tā fiofi umaya ia no tā ngarwenga i tele ho i la tau sa whai teina ina ua tau whafoi le whai o test e whai nisi wa tele o mene e leo whai atua a mea e whai ngā test tangata mātua a le whai atua miti ia isi te wala abu mana fai men mako fo ma e le fai test atomic ya leo mai si fa do le fai uma test tau si al mena we mane pui ngana le tau ai o ia matrai tau ai ya le sidi pui ro tong fitia wala ala na o mai de virus nei e sau montangata e le o ye nei de mena le tupu nei na paule ata feo lolo le mau te tau mawhanawhana. E leo ieni aunga. Ne mau te atu e maanosi ia, e wherwa ia, ne ia masfauringa e se ma. Ia awai fo lai, o le valu sulu 5% o tangata. E whapea, pe ia se furu masani, pe awai, o le 10%. E tinga ina tauntau fia whanma. Ia 5% le te lea ina, ai whawhita uri ma maliu. So te vai atu rao na le tala vaure ali, ia taro sia
ele mai o lo vai tu fo sion tina a te do PS se me na le fo la so tai ma New Zealand le international health regulation nei focal points mo te so tai ai la lo concern mai New Zealand la wa ve ai le numero le na fo i lungo va le sa mai LA i Kilani wa pe over this full fight to la flight ya va le pe lima mana fai tu la chau Samoa ia te mi mo ia va ai wa de foinga wa to sa fa yan po ma vai ia le atol va le mano fo sa ai e tau vai fo le po i matanga ta sa fela ta mo erosion no fo ia le ran umana ko test ola negative. So we're hoping this is serious follow-up test. See what I put. Eu vi uma telefone. Eu tenho no tanto pelo ele am tanto mais. Então te fiz tirar tu lesa essa no aeroporto. Tu não vai ter na eu tanto tamate pa como le para mamãe. E deve soltar e easy agency né. É deve ser no tanto se via lá. Ia foi ele assessment o mai ai ele fai tana te sau ia tana te tana sau sim ele sa te na tua tanto pelo no tempo o tanto bonito e faço só ir no malanga porque o mai tanto tana te sau pe o malanga mai tanto SILA malanga ni escolhente nem o tema o não atuali só ai o não tanto Oleh umayo na tu tamate SILA ia sa pape umay tato malanga umay ukilan na faksile tu lo fluante te Tai e fo e lua manga o fesili e lua pe lua ia mai o fesili o tanga vai e ta ua mele o no fa fo mele tu no fa ma mai no process po le wala o fa tino ai o le mele no avantua nei o fa te inga o ele wa sau nei wa e sau mau pepa ia tu sai matatu wa inga o lo malanga mai o lo testi lo ele ponga isu e konga negative o le medical test o medical clearance po le boti o le tulanga so i fu malo loina ia po o se malau test o lo toto le lawa e sau ngai ai sau role i counter fa ko le ngi sila pe ya le misi le stamp la mo misi stamp la mo le authority declaration form le fa ya to tato mtanga wenga nei o tato mai nga umana o ingala e ongo fisiling ye sau pe le sau mango fo o le strict data to po le ko vidi ta ya ka ko nga wenga fa pe le sta ia mai nga ia ia wale fai fo insa pe fo o to tero la to e wale fai on to no mai ia o isira mai nga na e ma fai ona fito ona fiso ta ia ia e de kulanga e technicality fa fo mai le o te fai atu ai e le se fai me nga o fo mai e o tato counterpart la po o tato so ta inga nei ia o le o to Faalavelave ia mal tato mtanga o ngol sui fu malo em fai ona fitu nai ia vai nga ia on tau pule SILA ia fo i ele i ai se tala no anga fo ile le ao mai i le malanga le nei ia e le fo ile te imato i le vai nga na wana fai lo mai sa ma ko ko kam fai fo ile le New Zealand man tu fo o vai asun te ni me le ai sauli ko ki kia o fai ngol vai aso ai o mai amato ia vai nga ia o nga mako so ka ile se so ne le New Zealand pe ma fai o na mai ai man ko fo ila o tanga vai mal fa fo mai le tunu ele fai ngo fear connecting flight mai lunga LA ia o pe oso mai to pai pe sa wo ila lo nei e ka kaunga meki ia taimi fa tapula o lo i New Zealand o vai nga tono ana lenga fai lo i fa to nga ele o tal fe nga i ele vo fai mai le New Zealand ele o tal fe nga i vo ile le to fa to pe nga o le so ta inga le mala to ia o le ia isi ta to flight ia fo mai ia mati ala vai taimi
inga ia make for ilanto requirements for ai inga alamalo New Zealand la tau ele ngata il tau no mai ia e te tau ona ai tono transit nga lawful fai tula ia pe afai le o ngata citizen in New Zealand ia o nga e mai le Samoa o le lu I fo ila pe ona matou fai atu ai o le lu I fai tale ia o le va lele sau mai lunga I Amerika wala ngai lele mai le afe I Singapore pe afe Dubai ia fo afa o mai le lalo I New Zealand o fai kai o valna na fo dan ngai ka ko malanga le so fitu aperila le ufo mo ila to le mfai na mai ate sema le sama ko fero inga le uli ma le ai komsina ma le pulenga ale New Zealand inga ia mai se update mo tato ya le foi lai ko kiki fa mau kula tu ta pena le ngai fu ia la to ia le kongeki mai le flight na mai lungai America sau I Dubai ngai ipe fa pe fa ngai na ia po sau mai lungai o Singapore au kilani Samoa lo inga ia ma fai o nga vave le so ta inga le o fa manga na ta kula tanga vai I hope o kilia le atu le fa talanga o tu inatu so sanga kwa mele a vai o se le ia to fare tano mai ia mai polo kai o kilani na ko ia na kere ngale mafai ngo mai pe ale meet ka ko requirements o sei la ho ia to faida mai ko ta ofi New Zealand o misi va ai la New Zealand ia check in fa ko realize ko ku mai ia kilani so e fo e rengi la ko plat test ne la ko sile le ma ko la no mai e ngamba ko tinai ko ngala fo mai ia la ko swaps ma va ko au mai plat test ia le ke o sau le si o mai ai ngo e fa ai le pe le ranga ia sei la sa fa pe o sei la ngai o le tele sei la ia le fai no mai no o fai me le channel ready ia mai fai mai e le ready foi la ko test pe te io le si bea ia mar ka ku ngai ngala le lusu fai kula le pe sa nga ko fi Sil from Gol, le Malanga le sora ia mai New Zealand. E inisi sa te ena le fale mai Malanga me sa mo Malanga le. Ioi. E la to o malus furu la to. Sa le mafai ona Malanga mai ona mea le o le multa io ia inga nei. Mo o le o mai Samoa. E so te tia fa pena uma isi Malanga. Ia tangata e a fo ele o le mafai ona malai fa au mai o le non compliance ia po o le usta io o ai inga nei E fi ai la mas tama do sile sa malima ia o ile o Malanga le pe oistama ile va ale sa le sora oistama le fa pe tama mai le au magwenga RSE e le oilola ma o le isu na le fa sa ma di no e le o nga po sa uli Malanga le las fale ai nga kamana ma minister ya lauta na le fai lang test na fai lang injection no le COVID for inga mai na ko for inga le mo foi pa ka le flight on Friday ai so ile mai mani wa ya ele I fa malulu atula ele I o mai komiti le vaenga le fai fo na matali atu le fo na matali atu ise mata upu ele I o mai ia ma o nei ia details ia a fai wo o fe ngal minister le nga o ia tonu na minister o lo fe ngai mai lan to nei ai sa ma ko fero ngai fo tai ao ele I o mai se mata upu fa pena Yung ala fa mo le a
Inga se mai lasto na isi mai titile e testi positive. O le mai tau atu I Samoa fionga, dua fionga tapi konga 24 hours in New Zealand. But according to the press release, they were there for 26 hours. Sama tu la nga fo il mata ua tele le na. Ma tu fo e o tele o tato kele au la to fo ile na le mafai ona makinga ka ko flights. O le mafai ona o le maua o le los full flight to la tono New Zealand. E ma pe fo le ne fai atu. Sa ave fo e tatu tu alalo statu tus. Ia pe mafai ona relax ia tu ia la to ia inga nei. E pe fo ata to Samoa. A fai lo tato ia inga ia kusikal sanga mai fo isia tu no ia tato. Pe mafai ona relax pe way makulang fa pena. Ia lua ia mei ona mafai ona tupul melia. O lo sau a fo ile o se sitseni a tus folau New Zealand foi ona sawai man tu vola telo tangat Samoa ale sitseni Samoa sitseni New Zealand sitseni America sitseni New Zealand sitseni Samoa fo yaila ia me fa pena ono foi fa tanga el malo New Zealand tulanga na ia pe na so tai foi la to ia ile official immigration New Zealand ele o maua la tatou komiti ia ni fitusia inga mangi la ko feu tona sa fa tino ele melea ai o ia inga ia New Zealand o mai le so ele o relaxing ala to ia inga na ai mai se ia la to lalo le fa malu vo le non citizens ia po o ila to ele tanga tanu New Zealand me vo la nga ele nga kau mo fai ngata ka ko le melea inga ia mai ia transit less than 24 hours after they come to Samoa. O le nganga ke le nga le tau mo fai I le. E vai ngana ai msalonga al maro New Zealand finga la ko fa amtalaina. Ia vai ngana ia pe le o 6 New Zealand. Ia pe sa fai fo ia se la to vo ita sanga tu se inga. Ma fai ele ona malanga mai ia ma over like titi na itu la se lua. Le nganga te le ai e pe on fai ka komiti pe mafai e la to ona fai sinka mai allowance na po sinka mai fa tananga na wai o kere o ka ngaka e malanga mai lunga I North America ia o mai I lalo e mango fo ila e mo tato I le aso ato pe ai lele mai America ma wai o mai ya ua off oi by 2 hours kulang fa pena ia ma ele qualify e la ngai le fainga e ui mai ia fo I sio tato na tato so New Zealand ui mai nei ia o le fa mangala na a fo o le allowance e oso mai tangata mai New Zealand sau I ele o se mea na tato komiti o le fa tananga na ale malo New Zealand le sifa me mole ni variance ta o le sifa mole o identify e community por so na le por le o ne fa tali ave New Zealand le ka to am fai le na wale fa ko pick up ku I ia o ko inga advanced test ngai de fa ni fa New Zealand ko so le la so ele genetics of the virus ana ave fa me longa al masal salonga nga le vai fo de fingo finga church ya fa pe de nga sa mo o negative ya ka mo mai nge o post e si vai ngai fia sa noi tanto ainga I lo mo tino na se tani e toi ma fo I mai I nei whanau ia le staki o Italia. oi whanau Apparently. Oi whanau Sorry. fo ile fo mai o le fo fo e tanto malanga pe on tu ina tu le so lima ma le so lus fuono o mati ia malanga o me pe la so furu valu o me ia le o ia apelire le so sufiku ma o ku ia uni le so furu o tau pa u ia te waso o malanga umana e ono mfai fa tino ia so fa le ka ko nga luenga
ia uange i se me fa le tonu so tai mai nei le foi nei le fio mai a fo lau timu ia o ia na le pule o kaku company va o ofenga i tonu mata to i SILA ia fa ku langa le le va enga ia so tai le mata to komiti ia o le li fo mai nei o pe style tanga wenga o vai fafo ia ma Trevor ia o kaku pa anko kingo e le malo New Zealand ia o nga fa tino le le pe fo nga mai le lua se lau mon tupu o li va ai wo nei Samoa nei ia o ko kele nga ko fiku spurua fitu to be exact ia tatu fa nau SILA msalo ka ko ia le no o wa le nga ka ko la ve ai solomonga la ve ai konga ia la ve ai fo infiti ia isia tu no o lo ka fai mela ko fa nau SILA ia ai ole ke loe e foi peto tasi se malanga sao mo mai lo na to ya o nga mai a mai lo ole vaenga mo tatu oliva ya mo to telo tatu tunu o lo nga mai ya e ia foi ya ku langa ole ai pe e vatu pel tatu komiti o ngei ale o mai tala pe ya e o to tele tu no e alu la tu inga po le vai so fo po tu atu ia e ko avaku a fo le a fo ile tu ala lo le alta tu komiti mo ila to uma lo fo mai ia a mo se ava no e tu i o ka semana ia o le makua fa mama avenga si o tatu tu no man tu o tau fai atu tatu komiti e siril pui na ilo tau tonga fitia ona i tamaian sa no to ila usa to lima ia na mai fa pito ile va America so le kui uma le man ia fai ngofie e fai tau e le fo mai nei ma team fo mai nei ia reading si lungo ia o langa makua ia le foi la fai ku test o vai so ako kinge kalunga nei o la negative lanto ia o le nganga na a fai kui sa moi i America e fa inga tui sa mo ku lo al fa fo mai le tuno po fe lava e papa ai a fai ke lakia e le tui New Zealand wa pe al vai so fodo fa no ko roll out ai ia ku ai e fai ngo fi e tato nga luenga fa pe nga fo i o ia Australia ia po fe lava ko fa fo mai Australia America Britania o le atu Asia o le atu Africa a fai na tui ia e to eu to va mai foi mai o mai nei ai to tui fa lu o le ise me le mai o le fa ta u le o tanto nga luenga ai le ma fai ona e o mai nei pe fa pe positive lo PCR po o le tui i lo ponga isu le fai na isa ia o le atu mau tanto o ia inga na ia e on sai mai e foi tanto tu no ia a fai le ise si fisini mo ia la fa ai si fa mo le po a fela le tauna mo ai tu mo Samoa a fele mo le ni tu mo Samoa ya mo tu mese so to mai ya la to pe ile la sa ya la lo mo tu va pe mo mai le plan ne ye sa va ye tal no mai ye wa de telling to per ta tal no mai sa tal ma to va ya por fa yo ngol ni ma si na ya le we to e de for ring va pe na sa lo la le vai po mati e te ngona ho le ma fan no le va ya mata le tana mata New Zealand ya le tau mai New Zealand ya fa yo no mo mai fo ia la to ni se ta to tui o le fa tau ya le tele o tui e so ni da tu Pacifica ya ona le la ngona yo no va ve mo mai na New Zealand ia por fa ta di pela po fa yo mati le nga ya perida le wa tau mai le en maro o fa ta si le mai ta to tui ya le tape na uma le ia plans me o mai fa ngo tui na ia vave o na fa to no o tui le sa de lua fa lua tui oi e le fa pe tasiana e mana sene so e fa lua fa tui na ia le tu ranga le ia New Zealand, poi se uni fa cambiare le result. e fua i va e o mai
Iri esta tova ayadu yeso umai New Zealand. Salo a reva a mo mai a fainana avea. Na avea idea. One specimen sia tamani New Zealand. Taro tātou whaare sau nge, man ko fo ele sau tātou kako flight i as whalele uma. O le waana e onom whaio na, e onom whaio tā pena i pe a tā whenga i ma tā pena ngā tātou komiti. Mō waenga ia. Ai e tā ua fo i whaafonga mai le tuno, tau mwhaio tu iesa mā Tusitala. Ia, o lea ua whaafonga mai le tuno. Ia, o lea ua, ia fo ili tau lea, o lea ua maua ili siama. Ia mai e le vo isa no tu le li fo mai ele ia ni ya unga ia e fo ia dia e mai fo ile le stulanga ua fai na ilo na tino asymptomatic po ele o ye ni ona unga o lo malosi ai e fo i pe fo ona sila fiele tu no olpon po sa to e fo ia malongi usila ile level 3 ua fia i wa ye community transmission but wa fia ia tua wa pepesi tua to pepesi tua ona o stangata sa or kanka kuka me vo ila le tanta kuka vo ila ke faia me ai e to tono social isolation center o kai me le au mai ai pu vo ila le me o CVS me va pena me vo ila le ka le pe a fia ta ua ila fa fonga mai a hotel owners quarantine site owners o lo o yai fa mole fa taua le ka ko donning and doffing o tatou PPEs ia le taimi e fai ai le ofutala lo lea o to tingi lima o le pulo le ulu fa pena ma me tu yo vai fa mole fai le lei ia ia aua lava ne ia se aua o le o sa mai o malava lele ai ono yai as fa le tonu I pa fa le tonu tatou le o sfuru iva le o tonu mai le o lu sfuru nei po o lu fulu tasi nei tatou flights o tele tatou tapenanga I fa fonga mai le tunu e foi la le e to fautua tatou komiti mati nga luenga I la to e ona maota malawa o lo fa no fo se le tunu ia e matou te loi le o fa tamala la to sa tatou fe loi foi la stofil vason te nei il tatou fono ma fai atu i se tala tatou komiti I alo fangia tatou ngā luenga nei. Adia e mai pēr tūlanga I le lauwha ma le moe noa. O nisi o I lātou o lo o whai ngā luenga I tonu I nei. Ai pēr na whaatu se tala. Ele ai e le whaatalonga I vai I whaafonga mai le tunu. Ele whaatalonga I vai tatou pui ngā leanga ua asoa. Ua au masina le ua ova man tausanga o tau whai pui ngā. Mo ai, mo le pui ngā le tunu o lo tāpo I mai. Al mea la lea. Ia a lolofa tu mailo tu tau au tu watu so matou ina ia tau soa fa atasi tatou avenga I latou o lo o faia tu langa I kukaina o tatou ta mafa e to tono o tatou sites fa mole fai de leo tau ofutala lopo o tau PPE o to tingi lima me uma e o fo ila te me uma into service ia fa pitoa le leile me o uma fai to a onga I tanga venga so I fo malo ina I limit mai tai fo mai le fai ato wa o ngai to titi ava I so uma ele taimi e la fo I to PPE ia ma le la pisi o lo fa nga ma le taimi ave ese ma tatou site sta ua tele le mel nei ia o ina tatou I me o lo tupu I sia tunu ule sila le uto ia fua ina ele pesi nei ia o le fa fonga mai le tunu ia e ma moli atu le mantu fa ftai tele lava fa ftai tele I lo to papale mai ma le on site ya e ui ia ua o nei steimi la ngona le ti ngaina la ngona le maftia e maisa e li fo mai nei mana I fo mai mana I tau soifua ia o frontline staff o man tanto malo o lo tau fai ngā lulue e o lava ia tatou ave ta vale e o lava ia ila tu e ona maota malao lo fa no fo se le tunu ila la tu tau singa ile au mal po ia le tunu e malua tatou ngā luenga ona lo tau talo mai malual nei ngā luenga ia ona o loutou papale ma tui mai pea le tapo inga I le tunu o tau whai le tātou ngā luenga. Nā fo isa malosi e mwhai le tātou komiti ma le tātou malo ia tau mo whai lava ina ia whai me sili mo si o tātou tunu.
O le mea la lea, ia, i lātou o e ona ia a inga ma whanau, te i to o lua o lo whanau fo i sea, ia te talo i manuia i lātou. Talo fo i manuia lau whai ngā luenga nei, ia wa e matua atu i nā tātou ngā luenga. E matua atu i nā tātou ngā luenga. Ia, i lā tunu ue, ia, manuia le amatanga o le nei vai aso, au nei wha poleina le tunu, au fo ina iai se popole vale tonu si o tātou tunu ua masani le tau wha fonga mai tau whai au nei ma le li fo mai ma tātou komiti, e longo pui ali i lau tau malu, e wha pēnā fo i sa mātou tala ma sa mātou langona, wha au pēo na tātou whelongo nai, e ala i le ngā luenga le wha alongo ti ngā li mitu mai tai, o le tātou ai ngā wha salalau, o le wha aftai muli na, wha aftai atu i le sui mātutua, o le tātou ai ngā wha salalau, TV, le tion, newspaper, lau Tusitala, wha malo mo lau tau ngā luenga, ia, o lau tau au nanga le ma tau tua ia Samoa o lau wha fonga mai, ina i o lau tau si le fia ngā luenga o lau wha tino le komiti le tātou malo, ia, e ngā lulu e whaipa anga wha tasi e mo o tau, anga le leile tua, i le amtanga o le neiva yaso, i le whapo inga le tunu, ia malu o tātou whaiva, i le wha tasi mai o lau tātou tua, o wha vai ailu tātou malo tu tas, ia soi fua mai e manuia.